I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angibingelela egameni kaJesu kuphila kuphi lapho ukhona khona. Uphuleke nalithuba lekulalela i-episode yamaqiniso lo incwadi kaNkulunkulu lebhale kumfundisi Chris oya DSC lo mhlanga lesine dingemashumi lamabili nesihlanu kanti ke umfundisi usifundisa ngesihloko lesithi kwakhelwa kukhonza kusikelwa kukhadimula. Amen. Nami ngithi kuwe wena unguPetro futhi etikwa leti dalwa ngidawulakha libandla lami nemasango esihogo angeke alehlule. Mateyu 16:18. Amen. Umfundisi Chris uthi libandla la Jesu Kristu alisi buthakathaka noma lindengandenge alibhubhiseki. Akusiyo inhlangano letamakuphila. Lisikhungo sebuNkulunkulu lesakhiwe iNkosi Jesu mathupha. Wamemetela ngidawulakha libandla lami futhi loko lokwakhako kwaphakathe kunemandla futhi kuyakhadimula. Wena uyingcenye yelibandla lakhe, hayi njengemuvu lobukelako kofa njengelitshe leliphilako. 1 Petro 2:5. Amen. Lokho kusho ukuthi wakhefa wabunjwa wabekwa nguNkulunkulu emtimbeni waKristu ukuze akhombise inkadimulo yakhe futhi afeze injongo yakhe. Awusiso siphosiso wakhelwe ukuthi ukhonze futhi uhlanyelwe uthi ukhanye. Awusiyo ingcenye yemvo lengehluleka. Libandla alikho ngaphansi kwetinhlelo noma takhiwo talomhlaba. Sisebenzisa timiso tasezulwini, siniketwa emandla kumoya longcwele futhi sibuswa livi. Amen. Ngokuhlushwa kuphikiswa noma kumedima kungeke kusibhubhise. Esikhundleni saloko siyakhula, siqinile, sinemandla kakhulu futhi sinemthelela lomkhulu. Jakobe 1:2 uthi bazalwane bami kubaleni njengenjabulo yonke nanivela edilingweni tehlukahlukene. Kuba seRoma 8:35 usitshela ukuthi kude linani lekulingwa, kucinzeteleka, kuhlushwa, indlala, ingoti noma kuhlupheka lokungasinqoba. Bese kusuka emavesini 37 kuya 39 lithi cha, utotonke letimvo singetulu kwebancobi ngaye lowasithandza. Ngobe ngicinisekile ukuthi kude ngisho nekufa nekuphila netingilozi tiphatsimandla emandla noma etimvo letitako noma ukuphakama ngisho nekujula noma ngisiphi lesinye sidalwa lokungakhona kusehlukanisa nelithambo laNkulunkulu lo Kristu Jesu inkosi yethu. Amen. Emasango eHades imigomo yemacebo takhiwo netinhlelo tebumnyama angeke tiphumelele ebandleni. Sibeke Sathane lapho awakhona ngaphasi kwetinyawo tethu. Sengamele siyabusa sidindlalifa letihlangene naKristu. Bangani behlobo laNkulunkulu titsha tekuhamba embili kwaphakathe. Asivimbeki inkadimulo yaNkulunkulu yembulwa kithi futhi nangathi. Lelo libandla la Jesu Kristu lamuhla lakhiwe ukuthi lihlale likhona lendele inkadimulo. Amen. Kuchubeka lesifundvo ungafundza Mateyu 16:18 kuya 19 nekuba Efeso 2:19 kuya 22. Amen. Kulesikhathi sanyalo ngicela sisho ngomthandazo udawusho emva kwami uthi babelo thandzekako. Ngiyabonga ngekuthi ungende ngibe litshe leliphilako ebandleni la Jesu Kristu lelikhadimulako. Ngakhelwe ukuthi ngihlale ngikhona futhi ngiklanyelwe inkadimulo. Ngiyabonga ngeligunya losinike lona ukuthi sende insamvo yakho. Futhi sikhombise inkadimulo yakho emhlabeni. Lamuhla bantwana bakho emhlabeni wonke bahamba ngemandla, injongo nekuncoba basamemetela livangeli. Egameni likaJesu Kristu. Amen.
Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu i-Rhapsody yalo muhla. Siyakumema kwekuthi wende Jesu Kristu inkosi yempilo yakho ngikuthandaza kanje. Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, imvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami. Kusukela lamuhla ngayena ngeligama lakhe. Nekuphila lokuphakathe ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusindisa impilo yami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela nyalo sewumfana waNkulunkulu.